Dve podvodne eksplozije, verovatno izazvane detonacijama, zabeležene su u blizini masta curenja gasa iz Severnog toka 1 i 2, objavio je Švedski seizmografski institut. Prva, velika emisija energije, Magnatud 1,9 zabeležena je u noći između nedjelje na ponedjeljak u 2 i 3 po lokalnom vremenu jugoistočno od danskog ostrva Bornholma, a druga Magnatud 2,3 u 19:04 u ponedjeljak na severoistoku ostrva, rekao je za agenciju AFP Peter Schmidt iz Švedske nacionalne seizmografske mreže. Tumačimo da su eksplozije najverovatnije izazvane nekim oblikom detonacije, rekao je. Nezavisni norveški seizmografski institut, Norsar, potvrdio je manju eksploziju u ponedjeljak rano ujutro te drugu, snažniju, u ponedjeljak uveče. Veruje da su bile namerne, to je velika eksplozija. Teško se oteti utisku da je to učinio neko ko je znao šta radi, rekla je za AFP direktorka Norsara Ane Strominlike. S oslobađanjem tako velike energije, ne može biti drugo nego eksplozija koja je to izazvala, rekao je Schmidt. Udari su bili jako iznenadni, kaže seizmolog sa Švedskog univerziteta u Uppsala. 3 velika curenja identifikovana u ponedjeljak u vodama danskog ostrva Bornholm vidljiva su na površini u penušanju mora u razmjeri od 200 metara do 1 kilometra. Neobašnjiva curenja rezultat su planiranog terorističkog napada koji je izvela Moskva, poručila je Ukrajina u vreme kada se beleži sve više akcija sabotaže. Kreml je u utorak objavio da ne odbacuje mogućnost da je šteta na gasovodu Severni tok u Baltičkom moru nastala sabotažom. Europska komisija rekla je ranije u utorak da je preuranjeno nagađati o uzroku curenja u 2 gasovoda namenjena isporuci plina iz Rusije u Europu. Švedska policija objavila je u utorak da je počela prvu istragu o mogućem činu sabotaže zbog curenja iz gasovoda Severni tok 1 u Baltičko more. Curenje je konstatovano na ruskom gasovodu Severni tok 1 u švedskim i danskim vodama nedugo nakon što je otkriveno curenje na Severni tok 2. Prema izveštaju lista Tagesspiegel, u Berlinu su uvereni da se radi o sabotaži, to jest da su gasovodi namjerno oštećeni. Nemamo dovoljno mašte da zamislimo scenario koji ne podrazumeva ciljani napad, rekao je izvor upoznat s analizom vlade i saveznih agencija. Nadležni u Danskoj su naveli da curenje plina predstavlja opasnost te zabranili plovidbu u krugu od 5 morskih milja od masta incidenta. Prema organizaciji Njemačka pomoć životnoj sredini, za sada ne postoji veća opasnost po životnu sredinu. Severnim tokom 1 dovodi se gas iz Rusije prema Europi, a Severni tok 2 trebalo je da doprema ruski gas također kroz Baltičko more do Njemačke i završen je krajem prošle godine. Washington se protivio izgradnji Severnog toka 1, tvrdeći da će pojačati zavisnost Europe od ruskog gasa. Krikovala ga je i Ukrajina, žaleći se da će izgubiti prihod od tranzita ruskog gasa. Njemačka ga je zbog ruske invazije na Ukrajinu stavila na led. U trenutku kada ga je njemački kancelar Olaf Scholz blokirao zbog rata u Ukrajini. U gasovodu je isporuku čekalo 300 milijuna prostornih metara plina, navodi Reuters. Baltički gasovod, koji isporučuje norveški gas u Poljsku, danas je svečano otvoren.